88 minority leader Mheshimiwa John Mbaka, yes, MCA wa Mavuri Ward kuma Embu County. Geithia karucine na karibu Inoro TV. Thank you na ketha kamuno Mr. Kamau. Na watuwa wakanja njokere mbuge mpita kwa Ngaria wa Mbaka. Na varia County Assembly of Embu ni nyengora kwa ni minority leader. Kogo andu makomonte ma Embu County, Mount Kenya region, Matiose ngethi cia ya kiroko. Thank you. Hadu ni haone damu kira ngethi icio. We warie ke mucie na nijaria ke mucie. O mundu arige kwao. O mundu arige kwao ni tukuiguana kana tiguo. Niguo. Watuikire ta minority leader wa county ya Embu. After elections, kwa thurano ni kuroragwa ciama iria ciathi cia andu maria mathurwa kuria kuringana na strength ya kiama kiama kira kia na vinya mwingi muno kiari kia UDA ko nikyo giocire majority leader ciama ino ciengi ni undu wa coalition iria cia ikuo kwa ina coalition ya Kenya Kwanza na ira ingi ari Azimio riu na nyina arwamithira kiama kia Mbathi ikithie election kithire election kimwena wa the other side wa Azimio koguo cia kinya kuri assembly we have two sides koguo either we mwena wa Kenya Kwanza kana mwena ucio ingi riu asiria mengi vile na mwa mengi na makiona aria ni makwenda tongoria magiosa majority leader na mwena wengi na thitukwenda tongoria na thitukosa minority leader. Okay, having served for a second term nari na upper hand ya gukorwa na experience na nari na mweke ucio wa kuthura ni njoke ngatho muno tondu wenzangu ni monire ari wega nkorwa ngimatongoria ni minority leader. Naguo. Thank you. Karibu sana. Na wahotire atia gwitiria rugari na ruhuhoro wa UDA thini wa county ya Embu na ku andu ingi mari UDA kana mathuraga atongoria UDA. We wahotire atia go survive kiruhuho kiu? Mbere kanyambire nyambe njokeria andu makoma Mavuri ngatho muno tondu wanangiruga marita ria mbere 2017 ndia ina kiama na thuritwo ni independent riu koguo nundu wa wira na arutite na experience ya na eneo andu twathi kithurano ria 2022 matiaroria muno kiama ona aria mengi twathuraga when it comes to president na other seat wethagira mwathi aria wengi ma UDA na ciama icio ciingi nene lakini wauka MCA ni maroririe muno wira na individual na makiona ava matikuroria kiama ni menda kuroria mundu onge marutira wira and that's how I came in. Na ngicokia ngatho tondu na cokire neguo na ni ria keri experience ya kwihana atia ukiringithania rita ria mbere na riri ria keri wathurwo kiuteti na maundu ma utongoria hihi ni mari kuhotete gwikira andu aku kana niki uthomete no utongoria? Kambuke kindu kia mbere ni na a very good experience and especially when it comes to politics ni undu ngingire ndi ya mbere wa ina challenges tondu andu akoragwo kimenya rio thiete gwika lakini the 5 years from 2017 to 2022 ni cia mbere a very good experience number 2 ni navatire gukorwa ngivanga ki muturire ki maisha ma politics na hiki kinya 2022 na kika siasa ni na America thisa na hiki kinya 2022 na kika siasa ni na America thisa an advantage ya kuthura mundu usavite tondu unlike mundu uria wanio wathie go serve for the first time agikamba kuthoma uria thiete gwika ni ai continuity kaundu koni kambete na upper hand na ni oma nginya varia mbunge ni undu wa experience yo ni ndethetie muno na tumaru turandarikitie gwika the first 5 years ni rafata gwika maundu macio ngino tondu irari ya continuity of a plan. I have a bigger plan for Mavuri na Embu County na uria nireka riu ni kuthie na mbere na kwa chief kana kuthie na mbere na ku implement my plan for Mavuri tondu twaina challenges nyingi muno lakini no ndo ngwatanire yakwa na atongoria aria mengi na ekaria Mavuri ni tuthiete tukingangana nacio na tuthie twawega ni tuguka hari mibango ria winayo itũũra ria kuria Mavuri na county ya Embu no reke nguri atiriri Mheshimiwa John Mbaka urita minority leader kuria Embu na nigoda twambe tuigue miario iraririo ni governor wa Kirinyaga Anne Waiguru na no uracaguririo ria keri guthi na mbere na ukorwa ari chair wa kanjo ya governors akiuga uhoro wa uri new MCAs mukoretwo mukihagura magavana kuria Meru no raigua ria governor Mwangaza atwaritwo na kuria kungetereke tuigue nigetha tuigue maoni maku megie MCAs kuhagura magavana. Nigo riu bunge ndangirutwo wira-ini atarikitie miaka iri kuma athurwo
no governor ono ngenda kumuruta mweri wa mbere no wambiririe process woni waku overall kuruto wa governor kambuge wira wa governor na wa MCA it all depends with the relationship ira mwene ona governor. Number 2 wa mundu ena roro yake wira mwingi muno wa governor na implementation wa mawira ma county na ke MCA akikora ndo amenya wira wake ura mwingi muno ni wa oversight and why on the politicians na politicians maumire kuthie gucutha kura kuria mageti andu kura kogwa mundu no rienda ku deliver kogwa mwangeteresa vanini no wanginyo ingia kiata one thina it's unfortunate can fortunate tondu MCA ara depend na governor uria ke katondu magai monthe makiondo gya county marauma kuri governor uruko na MCA no nginya ko every clinic ethavate ku perform to no kwenda gwikira atia no kwenda gwikira andu make kaundu nikyo gitumi kona taga kwina kaundu ru governor ngithi guteresa vanini no kuro apana tondu nake MCA no isina kiangiteresa vanini nake ni wenuka na gutimu ndo kwenda gwika atia ukwenda kwinuka ni nikyo gitumi kona kwina tumathina tura kiningusha it's more about relationships and experience neguo kwanyu mutwarana gatena governor wanyu Mheshimiwa Cecily Barire kambuge number 1 we are doing well thiwe Embu County tutikoretwo tuna mathina ma muthemba ucio tondu governor Cecily kindu kia mbere ni wekire wega ria twacokire twathurwa no atuire ni understand we are all politicians na wa mundu ena mandate ya ku deliver kuria gwake kugo tukinarikanira uria tukuthina mbere na kugwatanira gwika atia kuthie kuruta wira lakini kuna vana uguo no ndo wa oversight gutituraga one or two things ikumira no ndo wa ugai wa indo na resources lakini maundu tamasi maumira the good thing is that we are able as leaders we are able to sit down and reason together and move because we are there not for our own but for the benefit of the community of the people kogwo kwaraniria ni gwa bata muno haria kwaraniria ni kwa bata muno andu ria mekarite atongoria especially for leaders atongoria magwikana ndi makiaraniria nundu wa issues nundu wa bata muno ona cio mengi makona ta kwa kuna thina gutiri mundu mungikorwo mwina thina nake muno aikona muvata gwikana ndi mukabata kwaraniria because it is not about me it's not about her it's about our people neguo county yanyu ya Embu andu anyu ni kuri mamarimaga kana Embu ni kuo rimi murita atongoria county ya Embu murateithiriria ati arimi na maisha mahana atia Embu kwanyu muraikarira ni uturo uturo ni mumu kama tondu ongeroria taruni ndu wa uria indo ivandite muno nwisi andu ni tukina uga tuli arimi muno andu ni maumire from the farming area ya kawaida ati from shamba andu makiria lakini nowadays with andu mengi muno they are depending on cash pesa kogwa no remi utai na mbia still korwa na challenges kogwa pesa si atura kwina challenges riu no ithira no ndo wa uria indo ithiete ikivanda kungikwa kwina muturire kana indo iria itumaga the basic things ni ciathie goro muno for example taru ongetira na mundu mugunda ari omunthi ora muri vathiri 150 pandi omundu angetinda gwaku akirima mutu naguo ni 250 koguo ndukona mundu cia ngigora mutu ndangigora kindu ndangigora maguta atigwa na kindu less than 100 shillings tukita for other things muciarie na ciana cukuru na maundu mengi cukuru koguo muturire nukitwo kivatikiriria andu muno ugikora no kithira muturire ucio wa muno lakini watoka mwena wa arimi ni ati andu mengi ma Embu County ni tulimaga kuri ngandamia ni tulimaga watermelon tukalima ndengu tukalima indo nyingi muno lakini ni undu wa uria gukoretwo miaka ino ithirite minini urimi ndukoretwo wi mwega muno ni undu wa maundu ma climate change mara ma affect arimi muno rukitha kwina umu wa economy na umu wa kimuturire koguo tutingiwa maisha ni maro kuma maguthura kuria Mavuria ward hii ni directly kuhoteta gutwara thini wa Embu County Assembly magateithika maundu mara tukufoteta kwa tukiariria muno kuni maundu ma maendeleo tondu just the other day ni turariria kuvitukia bilioni ya budget na budget ni turavangire uria tukufata gwika mwaka uyu mwaka uyu wa 2023 2024 na ni turaroreria muno muno ni undu wa ugai wa resources uria resources ikukwa ikigawa the wa Embu County challenge ira turaineo na the previous government kana the previous governor uria urari wa mbora ni ati ugai wa resources wakwa tuna challenges muno tondu rethagira you were somehow biased ndararoreria MBS account baracheraroria in some regions being a politicians it is expected lakini we are very keen now kuona ati wakicunji kana wagicigo kia Embu County ni gakinywa ni kindu kinini na our agreement with the governor is that wagicunji gikorwo gikindu kiragwata out of igaire ryo thitora gwata esa county kwi kanyamu kara kinyaku so as the MCA wa Mavuria I'm very keen on that tondu kinu kigatuma delivery yakwa
kana kuvota kuvingia my mandate kana my promises kana my manifesto to the people na muno ni turaroreria tanu turaroreria uvoro wa gugima wa mwiri uvoro wa mathibitari tukareria uvoro wa infrastructure kana uvoro wa varavara niketha andu mavata gukinyira wakora ni migunda te kuri mwane andu with at least andu mavata gukinya indo cia ira irare mwa migunda ni cia mavata gukinya thokori na tukaroreria uvoro wa mai ni turaroria especially domestic water ne tu turandiru ne tugacoka kuona kana atone mbeca tungivata kuona kana tukira andu mai mangivata gwikata kuri mana niketha ituri ati we are able to empower our people niketha matuike stable gucoke thutha hanini minority leader Mheshimiwa John Mbaka kuma Embu County ni ukugete mifango we nayo ya wodi yaku ya Mavuria ya county ya Embu kaura ciria higuthie gite kenge mwaka wa 2027 kana ni mifango riku iyo ukwenda gutariria we nayo mifango ni tia gucenjia gite muno lakini ya improve the livelihood ya andu Mavuria because what happens wana Biblia ni ugete wega muno kama ati ungirutaira wega ungika kaundu kanini wega wana novo promotion wika kaundu kanene ungiva ambika responsibility ukimiruta wega and for now ndikwali for siasa cia 2027 muno but I'm very keen on delivery maundu barangu fata gwika andu Mavuria weka maundu weka wiroro ka fata uranga fata kuruta wa Mavuria kuringana na maybe kuvingia mandate kana kuvingia manifesto yakwa yo ni yakamba promotion mone kana ninguruga ma the same giti kana undu wengi ngathira lakini for now I don't have any plans I'm the MCA and I will remain the MCA nginya mbe bike delivery yakwa yambe mone tondo tewega we were elected just the other day it's barely 1 year kuma twathurwa wambirie kwira andu ndore aragetere 2027 wana kira gikanu andu tutakunete kana okameria anu renda kindu kingi turago mumbere ati augaga mundu arisagwo ni irio ithanirwa ate ikanua ndiko na go take that direction let me serve the people of Mavuria where I am the position ya MCA agikone wa kondu ingi ngai akidathi manondo ingi well we will get there. Haya rekethi kwe mwiroreri na mwikari wa Embu ni ndona ni matuma ciuria nyingi na maoni mao kwetokera 2248 Bwana Kamau uliza MCA explain more about the Kereteri bus stage in Mavuria ward and sanitation kuma acokaria keri alita MCA ni sasane na mwerewa ucio uria kirio kiu yake ya the bus park na ngwenda kumwira twaina mivango nginya tugaka 2022 in direction twaina mivango kurikia bus stage tondu Kiritiri town ni irakura na muvango wako wari go expand niketha withira at least congestion ya thoko ni yakatya ni anyiva one of the plans yari kuvingura anio bus park yo yaradio for wayo na unfortunately by the time the elections ya 2022 tutiareketio for bus park yo now this budget the current budget we have set some amount to create the BS cia completion na niketha to at least by December January urosini ukoro we mureku of course ni undu wa disbursement ya mbia na resources ni turaserwa muno ndo ku implement some of these projects lakini hopefully by December January ka kwende kuna niketha tonekane to kumivingura irekie etethie mwikari wa Mavuria sanitation it is coming together with that lakini we twena muvango wa kuthondeka sewer line Kiritiri lakini that's a bigger plan lakini for the small kirani tuna muvango ya gwaka Sioro within the town bere atukona kandi tukuvata kwa tuna muvango wa sewer line within the Kiritiri lakini that's a bigger plan ila turabanga turaria na governor ndio nirenda tuveza twingi ndio nire for ingi but we have plans for that. Haya turi ku Kiritiri Murugi ni wa wodi yaku ya Mavuria nerede konya mufango ria mwinaguo wa gwaka farafara ya kuma Kiritiri tukia bere juu haikai vizuri mhesh haikai vizuri ni thank you so much lakini we have been maintaining that road Varavareo under national government lakini under national government we have been maintaining it as a county and also with the collaboration of the MP the area MP na methenyo president ya Kiritiri on ndino ka carry over Varavareo koguo nirenda ko confirmira mwikari ucio wa Mavuria ni ati plans are underway kana kwene mivango yo at a very advanced stage ya gwikira Varavareo rami area priority in ndisavite Mavuria peke yake lakini mbere south sub county and bisi mivango ni mekarire ndini atongoria president ni wesi oguo na no announce oguo itigariti tu commission ya wira ucio no kiambiria no kithie mbere. Haya good turi oku he kiuria dona haha by the way Mavuria ni ko MP uriko MP etakwa engineer Murioki engineer Murioki ko ni Bere South Bere South okay Bere South ndo ajira atirire uliza muhesh mbona jana chakula zilipeanwa kwa
discrimination kwa watu with connection ka muraheanaga irio Kundira kero wega irio ya pesa na kwako all the same kwe irio koleto ki distributor across not hata sinjana ni kwa munda niko koleto kivesa no irio na irio muno target ikoragwo ari mundu ramuvunyirire ku muno tutivesa kandi andu mothi mapesa kwa irio ni mundu ramuvunyirire ku muno maybe misia orphans vulnerable na pinda periodis na the elderly that's our target tondu mundu kuvata kuma musia kathie gwicariria so much is not our target lakini mundu uria tangivata kuma musie tukona ngikara musie wanangiumagara ndangivata kuona siringi yake ngikora mutu that's the target of the government ndio turoragiria mundu aria tuwikate tukona muno na masukuru na tutingina na ziciana cio masukuru ndu akwaga irio tatu tariria riri tondu ndungikirigwo mubango ria thirikari ya county ya Embu enaguo wa mabarabara tondu nindona ciuria cia mabarabara haha cie nyingi muno na hino turemwo gukigweta barabara ciothe no ndero tari barabara ya Gatori kukinyesha watoto wanashindwa kwenda shule mwambie tuweke maram please aya he barabara ingidirerwo haha waereire andu tamu ya mbere barabara yenye inatoka Jackson kwenda Gekero ali mufango ya mwena gwa barabara kwa Embu tuna mifango minene ya barabara taguo egwangi gwetho barabara ya kembere ura gwikite barabara ikindu maita mathatu na ngucia ni cio gumisa kamunti tondu kuna barabara cia county kuna barabara cingi cia county cia national that is kuna barabara imenjana ni county cingi cia Kenihak cingi cia Kera muno barabara ira imufango ri wakwa nino cia the county ya gweto ya kuma junction kuthie Gikiero yo ni tweka maintenance the other ndine ra mikite maintenance lakini tuna mufango this year this current year kumirima wega kumika grading wega na kumikira maram wane ya kuma Gatutori kuthie nginya Mashanga na Gatori icio cionthe tuna mifango ya kuithondeka na niketha tone at least andu meto ni cia tweka passable and especially now ndio turero kwina mbura nene muno ya Eronino ni turenda at least tukore twina nginya tuna kindu tungifata gukora at least ni tura maintain barabara nakyo niketha andu meto matigakore ni marakua indi ne mbura yesterday ni turandikaga report ya kura kwingukwa gwikuthuku muno na ni ngwisi ya esa county thirikari ya county tuna mavanga at least kwa twi very keen andu meto matigakore ni makua indi ne mbura aketuke wira ucio ngi na ni uhoro wa ugima wa mwiri hindi ya wathani ucio ngi urari kwa Embu andu maranegenaga muno ni thibitari wagi wa dawa na mathina mangi maingi muno makoma thibitari ni hihi kuma moingira murekate akuria Embu uhoro ni wigi ugima wa mwiri Mheshimiwa John Mbaka kambuge ni thank you ndwakiria kiu kindu kia mbere twengira na governor Sisiri Mbarire ni wekirwe gato ni twasemanita leaders na no is it a big challenge Embu County ugima wa mwiri koretwo a big challenge number 1 ukoretwo kwina wagi wa ndawa mathibitari rimetu kuone kaundu twambire kuthie gucuthia mbere muno na ningoda gucokia ngatho because for the last about 6 months they kukoretwo kwina stability ya supply ya drugs and number 2 irari the level of our facilities like in Mbere South tutira na facility wanari imwe irari ya level 4 na ni mukenu muthenya wa munthe ngenda guconfirm kuri andu kuri aturi mama vuria na Mbere South ati level 4 ni agwatire critically level 4 kana health facility ni anyitire maro ya gukutuka confirmed itweke level 4 level 4 yukaga with extra services iruta thieta na maundu mengi kogwa andu mara mengi muno turagwataga referral cia kuthie Embu General Hospital maundu macio mengi moraru macio mengi muno ni magukorwa services iria nyingi muno ni kwa igitweka overfund at criteria level 4 at the same time ni turaruya thibitari ciingiria ire nthi ya level 4 level 3 and level 2 ni undu wa equipment withire kuna raps na andu na niketha withire at least mwikari wa mavuria kana mwikari wa Embu County ndakuthi kurasa muno kuthi gucutha ugima wa mwiri number 3 it's about the staffing ni turakoretwo tuna challenges nyingi muno ni undu wa staffing yes the facilities there ili ni andawa lakini ndi na ndagitari and I'm happy to report the thirikari already has advertised some positions cia kuongera marigitari kana arigitani thini wa facility metu so very soon we try expect some stability when it comes to health services haya tulio healthy no ni odonge Grace ni nurse wa ka Fogori we are happy
kwa mheshimiwa kutuwekea maji hadi hapo Kafuguri dispensary. Oyo ni Grace Nurse wa hau Kafuguri dispensary ni gatho ra gucokeria. Thank you. No tuli hau ndeto ini cia ugicokeria gatho ni mairi. Hari mundu ungi urenda kumenya uria muku mateithia mone mai kuma 7 Fox hari ya Kaburu Gitaru. Gũcia kũrĩa kũndũ gũtarĩ maĩ kwaja na mbere nĩ kũmaga mũno tarũ nĩ kũma mũno tondũ wĩtwe na kĩndũmĩri ĩna kuma kwa ura mbere ya mwiso na kambu gĩtwarĩ na mũbango ũcio wa Kafuguri ũkũiga gĩcokia ngatho nĩ katũrarĩkire nĩ tũrarĩkire that line kuma Gĩtaru kũthiĩ mathigira kenda kũthiĩ Kafuguri is already complete and working. Kwĩna raini ĩngĩ ya kuma Kamburu ĩthiĩte nginya Macanga. It was there lakini unfortunately ĩndĩ ciaca yatuĩka vandalized. Nĩ tũrageria muno tugerie Colin State kana Colin Store rainio na niketha bata gutethia andu ni twaritie tondu kwina factory kana kwina aggregation center ne batora ka aggregation center ya Embu County aggregation center yakwa yuko rainio ya mai niketha mai makingira aggregation center kana factory leo with the masafu nginya the community kogo very soon tukubata ku Colin State that time na ni resiria andu the mafuria location na cio mengi magicigira kiu very soon makwa makenjoy services cia mai. At the same time I'm in talks with Ewasco. Ewasco ni service givers ma Embu County ma mai ni tukoretwo tukaina wa muno tondu kokoretwo kuna challenge ya gukinya mai mwena wa Macanga na ni twaritie na tukauga ni tukuvingura raini kwa direct line igakudinginya Macanga ni ketha area mafuria location igwate the very necessary service ya mai. Haya na tondu kwanyu ni kundu kumuri mwena ucio wa Mberere hihi andu mariaga ki andu maikaraga ati andu marutaga irio ko kundu komu muri magaki yani ni komu lakini ti ugo muona my brother ni tuli maga na ngai no totethetie to survive gandu kona twikuo tukuririte ko ni tuli maga ndengu tukalima mbembe tukalima mboco na indo ciingi nyingi na muveni tuli magwa na mwere mwere cio onaga mukiria irio mwere cio na mukinywa ucuru guku na maundu macio mengi muonaga ona kindu ndese kana wanaregeta kwa kimere kiumaga mbere nithio tuli maga irio icio nithio tuli maga kwethagira rimwe gukora kwinaga muno rimwe igatura uketha thano ni aracabiriria muno lakini ni twikaga ugu ni tuli maga ni nyonaga county iria ingi andu makiheo mbegu ona thumu kana kwanyu ni muheanaga indo ta icio mheshimiwa Mbaka. Yes, tari uguo fertilizer nwera ya president ninginyu ekiretire na kambuge ningoda gucokia ngatho to his excellency the president na the governor tone ma make sure ndio ingi andu mambere kuma gicigo kia mbere maragenda kugira fertilizer all the way to Embu niko maragenda karuthiete kugura mivuko iri ndera maga ngiri 3,500 niragwire mbei yao ka 2,500 uraithagirwa wa river siringi kindu 600 kuthie kugira fertilizer fare only, transport only. Lakini now with the fertilizer tikritire and also with the subsidized pricing no kwetha at least murimi ni urakinyirwa ni fertilizer wega na ndireciria kimereke ni makuvata kulima wega koguo ndireciria maundu macio ni mega na nitukuthina mbere na gutethereria kura tukuvata. Good. Mundu ajira gucokeria ngatho MCA wa Mavuria ward tondu ati we nowe urahotire kuheana basari na njira ina waragania niguo ningoragwa ni mendete kithomo muno na ni mendaga kutethereria mwana uria ungikorwa nake muremere na kuria ndi na basari ni turarigia kuvesana ni kambu ni turarigia muno gutuika fair to everyone niketha ithira at least skuru cietu ni ciatetheka na ciana cietu ciatetheka na ni twahota kuritini mwana uria cukuru tondu the biggest challenge na ciana cietu kana na kithomo ni gukorwa rio nte mwana ndarekara cukuru ugu twi ciana mbugi muno lakini because of retention ukitha ringi mwana ndarekara cukuru ukitha mwana ucio no acoka ndui no acoka vuva ukitha ru kiveo kira mwana nakio ndabata ukirutira wira weka lakini when we make sure that the student ka the child is kept at school throughout mwana ucio akithoma wega akimenyerwa muciari aruta wira wake mwarimu aruta wira wake na akithirikane aruta wira wayo at least mwana ucio no kuvata kumo tondu we kai wikaga ate uthira njira iriku niki uroraga ni mutaratara uriku uyu wahuthira nginya wagekenia andu tondu ni wega mheshimiwa utwire nundu wa kuria kugituonekana andu no makigwe na magicenjie tondu kuingenie nyonaga andu makinegana ni basari muno I so much look at fairness na fairness ya mbere ni ku make sure at least you get a good representative kuma kuri area yo
kureria wa area I have 8 sub-locations in my ward in a sub-location in Nyanya koguo kitu kia mbere ni to make sure every sub-location has a representative. Number 2 we have a data of the schools and the challenges ile siekuwa koguo apart from getting the data from the community from the village wana ule principal ukamvurira thimo kamuri akakwa kwina ina challenge akakuve that list ukakombea nere ingi ukuve ne community no ka make sure na ule wathi kuvesa na this no biasness mwana nawe basali kuringa na merit ka kuringa na wagerere kura wivo tikuroria mwana ni wangania hendi athurwa kundu kuna hapana ciana wateka ikura tuga ciana itikura na maybe when you empower the child maybe ucio ni woga kuthura rucio kana agekondwe kana agitwika mutongoria so I'm very keen on that na kio gitumi kuretwo is successful but I think kuretwo ngivesana kuretwo very successful and I thank God for that. Number 2 in Embu County ni turambirie kurutana na digital we have a digital program area instead of having the manual ine ya gucuria form turaruta wira na digital ikathie cyber kana ukathie office ya MCA ukathie ugacuria rieto yaku rieto rire kengira program uri koguo uria form cia uraga igega kinya kwa MCA ndui wone engira gutikura koguo it's very fair the process is very fair and turafata gukinya mwikari uria wa kawaida na uria very needy naguo ukoragwo wa kamiti iri kuthini wa county ya Nyua Embu ni wa kamiti nyingi para Embu County. Number 1 nimbekaraga na kamiti ya budget nimbekaraga kamiti ya barabara na nimbekaraga kamiti ya gima wa mwiri icio those are the 3 major ones ya ngoragwo ngikara thini wa barabara the vice chair icio cinginja a member. Nice, good. Yes. Ugitetere muno riri ona korwo ndegwa nduri thini wacio wa harendera ukwira utetere mwarimu wa nathari ECD muno arihwo na arihwo wega niguo ni turaroria muno vau aya ndero maji ya Ewasco inauzwa karibu na nyumbani kwa Muheshi but is very expensive. Ambia Muheshi tuangalilie hapo haki shilingi 10 kwa mtungi. Some of us can't afford lakini mwambie amefanya kazi poa. Mai mena gorotaki mai mena goro niguo what happens wanongithie tariu nginya kwa Ewasco the rates are a bit high, although Embu is one of the cheapest areas kwa mai a bit cheap lakini ndo wagu wa mai na maintenance tarula inisio imwethagira ni thiete kurasa muno ndo maintenance ya sina maundu mengi muno kitu miko nataka kwina kira kwina kukontrata kwambe yire iguru lakini it is not actually we are getting fair to everyone ukavoteka no atwende kuvesa na mai mana lakini ndo kwi maundu mengi makenda ka kuliva metering na what have you. That's why rinjo kwitha kwina ndui kwina muruta masina andu mengi mativota twikira mai misiri yao lakini waturageria yeah hi Embu ni muthondekete horo wa kuyunganiria bia cianyu own source revenue ni maundu mariku mwekaga Embu kana mureciria gwika nigetha muongere mbeca iria munganagia? Number 1 very keen ko ne tokoratu na kiria itagwa ya ECRA department ya ECRA yo ni Embu County Revenue Authority na wira wa ECRA uria mwingi muno ne kuthiuru kana kuria kwina access points tukafata kuona resources na kira kingi fata gutwika tax at least andu thirikari gakora ni kuona mbeca ciayo of late the last dispensation tutikoreto to perform very well lakini with the incoming of the governor sisi balire kwi maundu acenjetie mega nona na ni rona at least riu ni turafata kuthie tukunganagia mbia tondu kwa ina lot of corruption tondu ingi kinu se besa ni very enticing sometimes kumundu akuthie kungania mbesa no nginya kure the integrity kwa ire goro muno no ngwisia tamadu tuno thiete akirorangagia and it is very soon ni tukufata kungania mbesa. This year we have a target of around 750 million which is I think it's achievable. Embu tuna capacity ya kungania almost a billion mivango yemieka na funivo turoretie muno tuone kana tukufata kungania mbesa cia muthemba ucio na kada turugamire ke mahitaji metu na even the development. Neguo good. Ona gutuka tuwira wanyu ri no ndona andu makiuria uhoro wa thitima andu ngi kou kwanyu aga thitima ni thina being a large area Mavuria is 264 square kilometers distribution ya thitima ni gatuge ni fairly poor timbega muno tondu it is at around between 40 and 50%. Kugudo kuna andu mengi muno matiri na thitima koguo ugwara uria ni oma niguo makuru kwingi muno gutina thitima lakini I'm happy nitukoretwo tukae na MP mheshimiwa engineer
about the same na ni basically entry no set data ya matura monthe mara matena thitima na ni wambiriretie gwe kundu kwina transformers ya new gwe kundu kwingira athie at the same time from the county kwa tukufata kwaliriwa na thithura kata ni turafata go push because it's unfortunate ange kwa thitima umete the 7 Fox dams and with that issue iria iva kuvi muno na itina thitima then it's unfair no we are operation to make sure at least and also magwata the service good murita committee ya budget ya county ya Ebure Mwashimi wa Mbaka ni maundu mariku makome priority kwanyu makinyere andu muno gatuge wa wondi its own uniqueness especially toka ugai wa resources tondo Embu county divided na kindu taisigo inya sub county inya kwina Mbere South sub county kwina Runyenjes this Manyata this also Mbere North na nwitha kundu kwina priorities ciayo tari ongithie mwena wa Manyata for example kira muno makoro marongoretie muno ni uvoro urimi ndo makandamia na others ongithie mwena wa Mbere South kira turaroria muno ni kuvindia andu na andu ina kindu ta manje kuguya very keen na project yato gutwara kundu kuriko kundu kuguo thini wa budget nturagia resources tukona Mbere ri akwa Mbere ni mai marendeka ni tumava kiwango kigana atia angikora ni bavara ikwendeka kuthi guturi ku mwena wa Mbere South ri ni tumvesa kiwango kigana atia so we are very keen on that so that we are able to balance the resources according to the needs yeah na mugi niguo mwira mathina mao kana murita tongoria ni nyumugaga mathina ni maya no budget process is budget making is a process na budget ne take about 4 months are already ni tuambiritie budget process ya 2023-2024 tuambiritie process hiyo na the first step in the budget making process ni public participation ko kitu kia brene kuthikungania maoni kuri andu tongania maoni kuri andu toke kalendera moto tunengere physical analyst ma analyze na thiru maoni macio tuthie tukimaka the priorities as the leader now no mwananji na kunengera nyamu cio nthe na maybe you have to balance this with the resources again mbesa iria ikuoneka kuthie ukivesana na priorities tukicoka kuri ngi tukimera this is what we have prioritized to do this year magikira tiki tukicokeria ngi bunge kuthie ni kuri kia turarikia nundu wa mathaa na pole sana ni jam kunyito ni jam Dickson Ijoke hapa assembly Muhesh we are thankful for drilling boreholes in the community Mavuria ikare waro na John Mbaka niguo thank you ngadora cokia ni borehole asante na ati MCA ni murendagirio guoya mutikari muno ne thirikari ndigwete Embu tutikoraga guoya na tutiendagirua akwa kwina mundu wina mubango wa kwendia guoya pole sana na twale thako ingi lakini te ya Embu ethe kundu kungi no ti Embu inyuti andu akwenderio guoya niguo aya good riu gwenda uge uhoro tondu thaa ithatu ni ciakinya ni wona nderitwo ihora ni oka ni tondu atafarira ya kimuri na wagicoka ngithiria andu acio ku gwito Embu muno no hekiria gioka uhoro wegie riri uliza Muhesh huyu ni Eric uliza Muhesh mambo ya miraa si atusaidie kuform SACCOS at least tuweze kujisaidia nayo kozata bei inakuanga mbaya sana no producer wako ugoto breda ni dufa yarajira Embu ti kwa miraa Embu ne kwa muguka yeah all the same it's almost the same thing yes na kindu kiambira kambuge tuna muvango ugwa uria Eric aria uforo SACCO tuna muvango kwa tuna mafuria ward SACCO na nitwambirite registration and very soon nitukuthia election SACCO eno ni kuvota gutethia murimi kana we mwekari wa muvuria muruti biashara one vandu angi save siringi yake na one vandu angi thia kiruta siringi yake na especially murimi atigweta for example urenda fertilizer no kuona tariwe inde ya mavanda no kuona vandu angi thia kona thivia twake akavanda akethairia agacokia ndui akariba mbeca with the reasonable rates so we are very keen on that and resi ya undu cio no kuthondeka especially bei ya irio timira peke yake wana ya irio ni cingine kuthondeka ni gutuika riu gwenda uge horo na mundu gwito Tom Billionaires Hotel Embu ni akugeithia na aketheka muno na thengi muno Tom Billionaires Hotel Embu arajira viongozi wetu kutoka kwa MC hadi governor wanaongea kwa lugha moja Embu is happy ugo horo Mwashimi wa John Mbaka wa mbere kanyambe njoke ngatho muno kwi muthikiririo ora watakuthikiriria especially mara Embu county na njokerie Inoro TV ngatho muno ona ni urwa ku Mbaka mweka gaka na ni ngovo yake ngi kana
twikaranga ukatwikaranga Kamau twarie maundu mengi muno magiciaca na muturire koguo ni ngwenda kuwa ni thank you muno na mbuge am available ana thina kure Embu ni nguthie ngethi andu acio muno andu ma Embu ni mwendete muno na ni tukuthina mbere kumurutira wira na ngwatanire yo twineo na thirikari as we promised our people. Asanteni sana na Mungu atubariki. Asante pia nimeshukuru ni tondu wa gwitikira guka na kugiginyana na jamu na thina ugakinya ni Nairobi ni Nairobi niguo tukaraga na jamu ni oma. Asante. Thank you. Ucio ni John Mbaka MCA wa guthurwo Mavuria Ward kuria county ya Embu athuritwo rita ria keri arathurwo na kiama kia bathi no ukoragwo ri minority leader thiini wa county ya Embu. Rekendere titumikinye hau Njoroge agithĩnjio ko tuthomere mohoro ma thaa 3 thutha ucio twingira tabarĩra-inĩ ya Kimuri na Nderitu Waihura na Michael Jega. Nie njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na kĩndũ thũire no mehemehe.